Mr Champagne est là, l'artiste. Ici c'est JC Travel. JC Travel ni agence ya kusaidia watu kusafiri, na kama unaweza kuwa na mzigo yako yoyote unaweza ukaituma kupitia JC Travel na ikakufikishia mzigo wako popote unataka ifike. Na please ukikuwa na besoin ya information de plus kuhusu JC Travel unafika kwa bureau utapata information de plus. Donc nimechaguliwa kama ambassadeur wa JC Travel, Mr Champagne. Je suis là pour promouvoir la société à partir ya internet na à partir ya ma chansons zangu différentes, na najua mutakuwa informé de plus, mais hapa tuwezi tukaongea mambo mengi zaidi. Kama kutakuwa ma question fulani yenye mtauliza, vous pouvez poser des questions, je suis là, je vais répondre. Donc kwa sasa Mr Champagne ni ambassadeur wa JC Travel. Donc kila mtu wote mtakuwa na besoin ya publicité kuhusu JC Travel, uko na besoin ya information kuhusu JC Travel, unapitia hata ku page yangu, na ku page ya JC Travel utapata information zote. Donc à partir de ça na yo question ya itakosa mtapenda muiwe franga. Mtapenda muiwe monta, mais kwa sasa gisi ningaliki kwanza nafanya introduction, juste na ba introduire que tumshukuru Mungu artiste anaendelea kupata ma initiative ya bien na ma contrats za mzuri. Ni bien sana ku monde yetu ya muziki ya leo hapa Burundi, na sio mie tu, kesho itakuwa Fizo, kesho yake itakuwa mwingine artiste musicien. C'est ça. Mon contrat tunatumika muda wa mwaka mzima. C'est pour une année. Donc l'artiste est là pour promouvoir la société. De toutes les façons, c'est ça. Donc les contrats, c'est toujours comme ça. Hein. Ouais, ouais. Les contrats, on des clauses. Bien sûr, l'artiste a été payé. Donc concernant l'argent, je ne sais pas que ça sera très important. Joe Mouyo et que Montaigne est artiste à l'époque, mais ni Montaigne est bien. Na Kubingine, mutakuwa informé, mais à propos de l'argent, c'est aussi informé que ça, il faut nga ningapi nilitoka. Tu sais le monde d'aujourd'hui, c'est ça. Champagne, pourquoi? Parce que Mr Champagne, c'est une nouvelle star du Burundi. Et c'est un type qui est connu partout maintenant. C'est pour ça qu'on a choisi Mr Champagne. Vous pensez qu'il va apporter quelque chose pour l'entreprise? Oui, oui, bien sûr, il va apporter beaucoup de choses. Hein. Maintenant, on a déjà commencé à avoir beaucoup de clients pour les billets. Donc, par semaine, on a au moins presque 20 personnes qui viennent demander les billets, tout ça. Donc, ça va, ça marche très bien. Kupitia JC Travel, tasafiri sana. Na dévalé secret yenye mko mota mjue, na isema pa wazi mbele media, na mimi na dunia mzima itajua. JC Travel kwa sasa iko na préparer déjà voyage à Champagne kwa Belgique. Bon, nipigie basi makofi. Donc nadhani hiyo ni bonne nouvelle mu industrie ya muziki ya Burundi, na voyage ziko mingi tu. Hata pasai moi 2 jours 3 jours nitasafiri kwenda Tanzania, na tiketi ya ndege inatokea hapa. Nilipewa na boss peke. Donc mu 2022 kutakuwa bia mingi sana venye mtaona na mtafurahi, parce que avec JC Travel j'ai confiance. Nilikuwa Dubai, nadhani kila mtu aliona hoteli nilifikia hapo, kila chote wao unacheka. Nikisema tu Dubai watu wote wanafika wanafurahi. Donc ilikuwa œuvre ya JC Travel. JC Travel ndio linitoa Bujumbura mpaka Dubai, na gisi nilifika Dubai hoteli ilikuwa ni JC Travel. Kiote ke mko mnaona, mkiona champagne kwa beach, mnaona champagne kwa piscine, iko nasema juu ya badada, unaona ilikuwa ni JC Travel. Donc déjà tunaanza hivi, ile ilikuwa tu juste kuonja hivi, tunaanza sasa. Donc à partir de maintenant je pense que mutasikia vya mingi na mutaona vya mingi na mutafurahia vya mingi. C'est ça. Tunazoea wasanii wengi wakitoka kikazi wanatembea na manager wao,
wewe kipindi cha press ya iliyopita ukitambulisha sekretari wako, tutengeze safari zote tutakapokuwa naondoka tutakuwa na sekretari wako? Bon, il va dépendre. Je pense que mon anglais il dépend. C'est ça. Donc il va dépendre dans le voyage ici qu'on préparer. On a eu kila voyage yote inakuwa ça dépend na gisi muli préparer. Na ça dépend na contrat. Kuna mtu zako signer contrat ukaenda voyage, soit unaenda mu concert au soit unaenda fanya chanson. Unaweza kaenda na secrétaire na soit usiende naye. Non na ya. Alors ita dépendre. Ikidependre kwenda naye na kwenda naye, ikidependre kusipokwenda naye naenda hata mimi mwenyewe. Naweza nikasema ni cha kwanza ni Mungu kwanza. Cha pili kutumika. Cha tatu kujijua. Cha nne kujishusha. Cha tano kujua kuishi na watu. Cha sita kupenda venye mimi nafanya. Unajua kuna watu ambao anaweza kuona uko nafanya par exemple comédie unafurahisha yeye anakukamata kama Tintin. Kumbe ajui ile comédie ndio nilitoa hapa nikaenda mpaka Dubai. Na sasa nilifika Dubai, dunia mzima ilitingizika mpaka sasa Kongo wako wananiita sasa niko kakake ya bibi ya president. Assez champagne nyakero. Ndio kwa champagne nyakero. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que kuna kwa vitu venye artiste unafanyaga, kuna mtu anaweza kuona uko fou, kumbi mu societe inaleta image nyingine. Unaona? Alors naweza nikasema kiufupi kama mie niko sai champagne na jina yangu inakuwa kubwa zaidi. Ni Mungu travail plus kujishusha kuyoa kuishi na watu, yenyewe niko na sababu reconnaissance. Parce que je suis très reconnaissant moi. C'est ça. Distakwaza mingi sana. C'est juste le début. Alors aussi avec ça ndio confirmation. Johnny travail. Kuna yaka mtu kuna travailler banakonaka uko mu distraction. Sama bizuri vinaanza kuja, batu wanaanza shtuka. Unaelewa? JC Travel sio kampuni ya kawaida. Unaelewa? Sio kampuni ya kawaida, ni kampuni kubwa sana. Na unaona gisi mimi nashimama hapa avec hii contrat itasaidia mu industrie ya muziki ya Burundi. Hainisaidii mimi peke champagne. Itasaidia na mu industrie ya muziki ya Burundi parce que aujourd'hui na signé un contrat. Kesho ndaenda Tanzania, ndafanya chanson na Diamond parce que j'avais promis que je vais faire une chanson avec Diamond en 2022. Et je le répète encore une fois. Je vais faire une chanson avec Diamond. Ça veut pas dire que en février ou en mars, attendre décembre, il ne sait kafanyiwa. Mais musubiri tu mu 2022. Na yote nguvu itafanyiwa. Je pense que kutakuwa ta contribution à JC Travel. JC Travel, haiko pale joke c'est champagne et tout. Iko saidia ba artiste bengi. Tambwe iko pale. Mwanzo mkamposer ma question atabambia, ataongea. C'est ça. Na JC Travel itafanya vitu vingi sana. Tofauti tu na champagne itasaidia de plus na muba artiste musicien. Si kwa hapa job fa publicité ba artiste vote. Je pense que kuko ba artiste bengi benye ba chapata ta ma sponsor kupitia JC Travel. Na kuko hata événement moi itakuwa hapa dernier, itakuwa hapa juzi hapa kesho yake ya kama inaitwa party nini. Iko parmi déjà ma événement yenye ilipata sponsor kupitia JC Travel. C'est ça. Donc naweza nikasema kiufupi musubiri 2022 kutakuwa surprise za mingi sana na mtafurahi. Dade kwa hapa ni iko parmi ba queen na ana participé mu clip vidéo na iko ta mu clip ya Koffi Olomide. Iko mu clip ya Fally Ipupa. Iko mu clip ya ba artiste bengi na déjà ça y niko natumika naye. On travaille ensemble. Comme information zingine mutazijua pole pole. Mais je pense que pasi wote kwenda kwa naenda kuko evenement pa kwa nini tutakuwa pamoja. Mais kupitia movement yake na kila kitu kyote mtenda na kijua pole pole. Na jani nitawapatia nafasi un jour mtamposer ma question, elle va vous répondre. Merci. Yeah. Na kusa tambo. Mais nimseme. Bon, Tambwe ni introduire tu atasema. Tambwe nadhani kila mtu anamjua. Tambwe kila mtu anamjua. Tambwe kila mtu anamjua na ni mtu mwenye anajichomeka hapa tayari chomeka leo. Unasikia? Bon, na yeye anachomeka tu. Akichomeka hivi akichomoka hivi deja mnashtuka. Bon, Tambwe ni artiste.
na ni mtu ambaye analeta changamoto sana mgame ya muziki ya Burundi, na Tambwe plus anatumika na JC Travel, surtout JC Travel ata akiweza.net. Concernant hiyo yanaweza kaongeza vya kuongeza, mais juste ilikuwa introduction. Sema tambo. Nataka niseme mimi nashukuru sana kunipa nani Discover inanisaidia mbitu vingi, hapana kusaidia mipeki, inatusaidia si bote ki Mr. Champagne tuko pamoja nani manager wetu mwanamwona. Sasa hapa ndio biko wanatusaidia kutusongesha mbele, msikia. Na leo watu wote wanaiua, tushafanya publicity mingi na njoo tunataka vitu vikwe vizuri tena vikwe vya kutusaidia si wote, msikia. Bile wenyewe Mr. Champagne alikwambia si wote tuko munjia, msikia. Yeye ataenda na mimi niko nyuma yake. Nasikia. Tenda Belgique. Manager kwa hapo. Huyu ataenda mbele yangu, nitaenda nyuma. Nasikia. Sasa sisi tunashukuru tuko hapa mnatuliza. Leo tunataka kama society yetu itusaidie vitu vingi na tena ijulikane mwinchi tena dunia mzima. Na sisi mnataka information mtatuuliza masiti zetu iko wazi, mtakuwa na mimi nashukuru sana kunipa habari. Tunatumia mbinu gani kuwalizisha wao? OK. Artiste musicien, c'est un soldat, c'est un combattant. Na ukikuwa artiste musicien, kazi yako sio kuimba tu. Artiste musicien kazi ziko mingi tofauti. Naweza kupatia mfano wa karibu ya Tiwa Savage. Atakuwa tunajua kama alikuwa ambassadeur wa kampuni 12. Tulikia biwa wakati hapa kunatoka maprobleme ile ya video zake. Ndio tulikia biwa kampuni ya kwanza inajiretire, kampuni ya pili inajiretire, tatu inajiretire, ya nne inajiretire, tano inajiretire. Unaona leo tunasinyo mkataba na JC Travel, nadhani dunia mzima sasa itakuwa informé. Na atuishi hapa. Kwa hiki karatasi ndio kunaandikiwa kila kazi yote gisi inaendelea. Gisi inafanyika, na mimi mwenyewe najua gisi ndajere kazi yangu na situmiki mimi mwenyewe. Mkazi tuko tofauti, tuko wengi gani. Pako David, Fidel, pako Alvin, pako Kado la Familia, il y a les autres. Alors, nous avons kwamba mi peke na yex nda gérer à partir ya ma publicité, à partir ya kisia ku gérer à partir ya réseaux sociaux. Kila kitu kyote mtenda mnakijua pole pole. Na mtenda mnakielewa. Juste tunaweza kaomba ba fan bote biko live à partir ya Facebook yangu na à partir ya media. Kwa sasa inaweza nikaba informer kama JC Travel iko pale. Uko na besoin ya ticket yako ya ndege. Uko na besoin ya ticket ya ndege. Kuya ku JC Travel. Utapata ticket yako ya ndege na utasafiri sans problème. Mimi nilisafiri Dubai, ticket yangu ya ndege nilitoa hapa. Mais nika voyager na Rwanda. Nenda Tanzania pour la première fois, ticket ya ndege nilitoa hapa. Lakini nikaenda na Ethiopian. Ça veut dire ndege yoyote yenye unaweza kutaka kusafiri nayo, ukipia ku JC Travel utapata ticket ya ndege sans problème. Ni agence ya sûr, iko na adresse na ya soin. C'est ça. Donc kufuatana na question yako naweza nikamalizia ni kwamba ndayo sindajere vitu vyangu mipeke. Manager iko atajokipe navyo, lakini manager hawezi akaposte kitu yanionyesha. Ataposte tu. Anapasha mbele kuposte kitu anapasha nionyesha. Ou bien mimi na mbele kuposte kitu ndamuonesha. C'est ça. Siren Vibes TV.